radio jive a Yesu lɔ mi be todo la lɔlɔawo. Mi do gbe na mi to mia fofo Yesu Kristo be ŋkɔ ʋu asi la dzi. Mi gava do ame siwo be ŋkɔ mi gba le dza se ŋdi ya. Ele nyi dɔgbedelawo Emmanuel kple Diamant Awudza kple mia nɔvi Kɔsikue Abbas kple mia technicien kple mia nɔvi bubu ɖe tsa le mia dome le fi efiɔ be egbea eha elolo na mi ta mi da akpe na Mawu ɖe eta. Mie le nu srɔ̃srɔ̃a dzi eye mi le ƒo nu ƒoku ɖo Yesu Kristo du gbɔgbɔ vɔwo dzi. Yesu Kristo du gbɔgbɔ vɔwo dzi eye mia gayi edzi egbe ta mia do gbe la. Papa Mawu nusrɔ̃ katã tɔ mi de akpe na o. Bubufia la mi do ɖe dzi. Elabena woe le dɔ dzi matuzɔ. Egbea gadzi bena ya gade ɖokuiwo fia le ebo ɖe nu le to nufiafia ya dzi la. Wodu gbɔgbɔ vɔwo dzi nyateƒe eye wòle kplɔ mi le dzi me se me. Edze bena mia de gbeƒã eye mi katã mia ke ɖe nyateƒe ŋuti. Ta papa mi sɔ doƒe gbãtɔ na o. Bena wò ŋutɔ va dze gɔme ayi edzi eye bena nadzra dziwo ɖo susuwo ɖo na wo gɔmesese nyuietɔ bena woase nu ke wogba le dza ƒã ɖe miaƒe agbe me bena miagasi miagazɔ mɔ ke dzi wòta na mi miakpɔ dziɖuɖu blibo le Yesu be ŋkɔ. Amen. Enyo miasɔ mitakpe ne miatɔdzinɔlawo si ke gbe la mi bɔbɔ nɔ anyi ɖe miame radio agbɔ le atigɔmɔ le ɖo asime le dɔwɔƒe le ɖo axɔme le alo kɔdzi le la Mawu ŋusẽ katãtɔ ne do ŋusẽ ne hũto nɔ ne na wòanya sã be nase nu ya gɔme. Ele veve ɖe bena mianya bena Yesu eke ku trɔ fɔ la Abosam kple eƒe agbasiviawoa woɖu woadzi le gaglãgbe eye ehũa la si ke ne kɔ ɖe la enyi míaƒe akpoxɔnu. Donc miayi edzi ne dze gɔme misɔ la egbe la miaba yi edzi masɔ gbe agasi ne mia nɔvi Kɔsikue ayi edzi. Ŋusẽ si wotsɔ de asi na ame bubu. Kristo le dzomavɔ kple ku ƒe safiwo ɖe asi tegbe. Elé wo ɖe asi elabena eɖu nu vɔ̃, Satana, gbɔgbɔ vɔ̃wo kple ku dzi. Eɖu dzi bliboe, eɖu Abosam dzi ɖe dziɖuɖuwo kple ŋusẽwo katã dzi. Eɖu nu sia nu dzi. Amen. Menye etɔ koe aʋadziɖuɖu sia nye o, míatɔ hã wònye. Menye eya koe aʋafia Makatu ƒe aʋadziɖuɖua nye o. Enye aʋadziɖuɖu si ŋu United Statestɔwo katã kple dukɔ si wowɔ ɖeka kpli kpɔ dzidzɔ ɖo. Yesu ƒe aʋadziɖuɖu sɔ na mía dometɔ ɖe sia ɖe si lɔe ke subɔnɛ. Eku le ŋukpeme alebe míanɔ agbe le aʋadziɖuɖu me. Ele be míakpɔ esia adze sii. Ele be míanya esia. Ele be míazɔ le ɖeɖefia sia ƒe kekeli nu. Esiae nye nuvevietɔ si ana kristotɔwo nakpɔ aʋadziɖuɖu ƒe agbenɔnɔ. Ŋusẽ aɖeke mele xɔsetɔwo dziɖu ge o. Ele vevie be mianya be esi woɖu Abosam dzi la, nenema ke eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo katã hã ɖu dzi. Ŋusẽ alo ŋusẽ aɖeke mele wo si ɖe míaƒe agbe dzi o, negbe nu si
nye de mɔ na wo be woanɔ wo si ko. Ŋutinya aɖe li ku ɖe Chinatɔwo ƒe asrafomegã aɖe si wode gaxɔme le Japontɔwo ƒe aʋawɔsada aɖe me ŋu. Esi Japon tsɔ eɖokui na vɔ la, aʋafia si nɔ asaɖa dzi kpɔm la lé eƒe tatoa me ɖe asi. Exɔe se be Amerika srafomegã aɖe si le ɖoƒe kɔkɔ aɖe ava xɔ dua. Esusɔ vie woase be ŋusẽ mele aʋafia si dzi woɖu la si wu asrafomegã tɔ o. Ne asrafomegã la nye asrafoha si ɖu aʋa la me tɔ. Esi asrafomegã la se be Japon tsɔ eɖokui na vɔ la, ena Japontɔwo ƒe aʋafia gã la nya enumake be ye kple yeƒe amewoe le dua dzi kpɔm fifia. Susu aɖeke meli si ta woalala o. Esi wode asi agbalẽwo te be woatsɔ wo ɖokui ana la, aʋafia ƒe tɔtrɔ gblẽ nu le asrafo si le ɖoƒe si bɔbɔ ɖe anyi wu la ŋu. Asrafomegã bɔbɔe aɖe gɔ hã ate ŋu ade se na aʋafia gã aɖe, nenye be aʋafia mamlɛtɔa nye asrafoha si dzi woɖu la me tɔ. Esia nye xɔsetɔ ƒe ŋusẽ ƒe nɔnɔmetata dzeani aɖe. Nukpɔ susu make ku ɖe mía ŋu ne míeva le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ te. Amen. Míele ŋusẽ míele nu srɔ̃m ku ɖo ale yi ke Yesu Kristo ɖu gbɔgbɔvɔwo dzi na mí eye wotsɔ kpɔ ɖe ŋu ku ɖo aʋafia gãwa si Japan be aʋafia gãwa si woɖo edzi la. Esi woɖo edzi la, dziɖuɖu ma eva na woaƒe edua katã, eva na ame sia ame si le edua me eye bena wole de gɔme na mí ko bena Yesu Kristo be dɔ si wòva wɔ la, mí ame siwo katã dze si Yesua ƒoa edzi se sɔgbe bena míadze eya mayome la, ŋusẽ bubu aɖeke megale gbɔgbɔvɔ alo Satana si bena woagaɖu fia ɖe mía dzi o. Edziɖuɖua esu mía si blibo eye ŋusẽ su mía si blibo tɔ tete ava na mí ale gbegbe bena Satana magate wɔ eƒe dɔ ɖe kpekpe le wò Kristotɔ ƒe agbe dzi alo wò Kristotɔ ƒe agbe me o. Ava to mɔ vovovo dzi vɔa ne wò ŋutɔ ele ŋu zɔm ye enya dɔ si ke Yesu Kristo awɔ na wò la, ɖeko atɔ te sesẽ ɖe eye ado ŋkunu dzi na Satana kple eƒe gbɔgbɔvɔwo eye woabu ɖa le ŋkume na wo. Esiae wogale de gɔme na mí ŋdia. Ta míanɔ ŋu zɔm eye míanɔ mɔ ɣi gasia game bena edɔa Yesu Kristo wɔ na mí vɔ. Ewɔ bliboe, wowɔe bena afã kple afã abe ale yi ke Satana ya wɔna etɔ. Wowɔe bena ŋɖe le ke la gbava wu o ke mate nɔ Yesu Kristo be ŋusẽ te o. Ta mí do la dzesi edɔa ano do ŋku gbe sia gbe ano mɔ ɣeɣe gasia game ale kekeke Satana ava koe va yi mɔ tsã la
míegblɔ va yi bena míaƒe susuwo la nɔ Yesu dzi, míaƒe dziwo la nɔ Yesu dzi eye míanya ame ke dona ŋkunu dzi dɔ gã ke Yesu va wɔna mí. Enyo míayi dzi. Amen. Amen. Kristotɔwo kpɔ ŋusẽ ɖe gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi. Kristo ƒe aʋadziɖuɖu ɖe Satana dzi le Calvary ƒe atitsoga ŋu fia be míele dzi ɖum fifia. Gome le Kristotɔ ɖe sia ɖe si le Mawu ƒe ŋusẽ te be woaxɔ woƒe xexea me ƒe dzogoewo dzi. Ŋusẽ kple gome le wo si le senu be woagblɔ afi si woayi kple nu si wole be woawɔ na Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo. Ŋusẽdodo to ɖokuitsɔtsɔna me. Wofia mí be míatsitre ɖe futoa ŋu ahanɔ ekpɔm wòanɔ sisim. Apostolo Yakobo zã asrafonya aɖe esime wònɔ nyateƒe sia me ɖem le eƒe agbalẽa me be eya ta mibɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu te, mitsitre ɖe Abosam ŋu eye wòasi le mia nu. Yi ke míakpɔ le Yakobo ƒe agbalẽ eta amene kpokpoe amandre. Nya bɔbɔ gɔmee nye ɖoƒe si bɔbɔ ɖe anyi wu alo vavã le ŋusẽ te si fia be woaɖo to Aƒetɔ la bliboe. Ne míebɔbɔ mía ɖokui ɖe Mawu ƒe ŋusẽ te la, wotsɔa eƒe ŋusẽ na mí. Le ŋusẽ sia te la, míate ŋu anɔ te sesĩe ahatsi tsitre ɖe Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo ŋu sesĩe. Ne míewɔ esia la, wosina le vɔvɔ̃ ta. Woɖe gɔmeɖose sia si nye be míaxɔ ŋusẽ to mía ɖokui dada ɖe ete la ƒe kpɔɖeŋu le Yesu ƒe subɔsubɔdɔa me. Asrafomegã aɖe va Yesu gbɔ eye wòdzi be yeada gbe le yeƒe dɔ la ŋu. Yesu lɔ be yeayi dɔla la gbɔ aɖae da gbe le eŋu. Asrafomegã la ɖo eŋu be, Aƒetɔ, nyemedze o, ke hã ele be nàva nye xɔ te ke gblɔ nya la ko eye nye dɔla ƒe lãme asẽ. Elabena nye ŋutɔ menye ame si le ŋusẽ te eye asrafowo le tenye. Megagblɔna na ame sia be, yi eye wòdzo, eye ame ma bena, va eye wòva, eye nye dɔla be, wò esia eye wòwɔe. Mateo ƒe agbalẽ ta amenyi kpokpoe amatɔ̃ tsɔ yi ɖe amasiɖeke. Ŋusẽ nɔ asrafomegã la si. Nenema ke ne míebɔbɔ mía ɖokui ɖe Mawu te la, míetsɔa mía ɖokui ɖe eƒe ŋusẽ te. Ŋusẽ kple ŋusẽ. Kristo ƒe ŋusẽ kple Kristo ƒe ŋusẽ nye nyateƒe vevi aɖe si gɔme wole be míase nyuie.
abe ale si míegblɔe va yi ene la, eyae nye nuvevietɔ si ana míate ŋu aɖu kristotɔwo ƒe agbenɔnɔ dzi. Ame siwo ŋu woƒo nu le David kple Goliat. Ŋutinya nyanye aɖe si doa dzidzɔ na ame le nubabla xoxoa me si ɖe susu si afia nyuie ŋutɔ. Enye ɖekakpui aʋawɔla aɖe si ŋkɔe nye David kple Goliat. Dzɔtsu aɖe si ŋkɔe nye Goliat le ŋutinya Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 19 me. Woma amewo kple aʋakɔ siwo le ŋutinya sia me ɖe akpa vevi 4 me. Akpa gbãtɔ, David tsitre ɖi na Kristo ƒe nɔnɔme alo enye eƒe nɔnɔme. Akpa velia, Israel srafowo nye Kristo ƒe ŋutsila dzixɔsetɔwo ƒe nɔnɔmetata. Akpa 3lia, Goliat tsitre ɖi na Satana ƒe nɔnɔme alo enye eƒe nɔnɔme. Akpa 4lia, Filistitɔwo ƒe aʋakɔa tsitre ɖi na Satana ƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe dɔlawo. Ŋutinya David kple Goliat. Esi tsɔtsɔ sɔ kple wo nɔewo siawo le susu me na mí la, mina míasrɔ̃ ŋutinya sia akpɔ nu si wotsɔ na mí na míaƒe aʋawɔwɔ wole gbɔgbɔme nuwo me. Kuxi la, Goliat tso Filistitɔwo ƒe aʋakɔa me abe dzata si le ʋiʋli dom, si le ɣli dom ene. Nu kae Mawuviwo wɔ? Wowɔ nu abe kristotɔ geɖe siwo li egbea ene esime wòva hiã be woadze ŋgɔ Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo. Wotsi dzimaɖi vevie eye vɔvɔ̃ yɔ wo me fũu, eya ta wosi kple vɔvɔ̃. Xɔse aɖeke menɔ wo si woatsitre ɖe eŋu o. Emegbe alẽkplɔla ɖekakpui aɖe anɔ eme be exɔ ƒe 15 alo 16 va do ɖe teƒea. Eŋkɔe nye David. Enye Mawu. Enya Mawu elabena eyae nye eƒe alẽkplɔla nyuie kple nuteƒewɔla. David va be yeatsɔ tsi vɛ na nɔvia ŋutsu siwo le Israel ƒe aʋakɔa me. Nyitsɔla la, Mawu tia be wòawɔ dɔ tɔxɛ aɖe. Nyagblɔɖila kɔkɔe Samuel tsɔ ami si ami na David be wòava zu Israel fia si akplɔe ɖo. Eya ta David va sra Israelviwo ƒe asaɖa kpɔ abe Mawu ƒe amesiamina ene. Gake yemayi la, ame aɖeke menya be ava zu yewoƒe fia gbe ɖeka o.
eya ta ne nye tsitre ɖe abosam ŋu la esina esi David kpɔ Goliath eye wòdo vlo Israel ʋakɔwo la eɖe gbeƒã dzikutɔe be ame kae nye Filistitɔ aʋamatsotɔ sia ne wòagbe Mawu gbagbe la ƒe aʋakɔwo yi ke míakpɔ le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 29:26 me. Vɔvɔ̃ alo vɔvɔ̃ aɖeke menɔ David ƒe dzime o. Ami sisi si wòxɔ la nɔ dɔ wɔm sesĩe le eme esime ame bubu ɖe sia ɖe nɔ hehem ɖe megbe le vɔvɔ̃ ta la, David nɔ te sesĩe henɔ dzadzram ɖo be yeado go ame dzɔtsu la ŋkume kple ŋkume. Etsiẽ be yemado fia Saul ƒe aʋawɔnuwo kple aʋawɔnuwo o, ke boŋ etsia kpe gbadze 5 tso tɔsisi aɖe kple eƒe alẽkplɔla ƒe akplɔ me. Etso nyame be ame takpɔnu nyuietɔ kekeake nye agɔdzedze sesẽ eya ta eyi ɖe dze ŋgɔ ame dzɔtsu Goliath ƒe kuxi. Aʋadziɖuɖu aʋa la wu enu kloe hafi wòdze egɔme. Kpe aɖe si gbɔgbɔ kɔkɔe la fia mɔe la ƒo Goliath sesẽ la le eƒe ta gã la tsitsina. Esi wòdze anyi ɖe anyigba la, David yi egbɔ kaba. Eɖe eƒe yi eye wòla eƒe eta. Enumake Filistitɔwo ƒe aʋakɔa si le vɔvɔ̃ gã aɖe ta. Goliath nye woƒe ʋiʋli dziɖula tsã. Woƒe kplɔla gã kple ŋusẽtɔ. Enye woƒe asrafo ŋusẽ kple ŋusẽ ƒe dzesi alo dzesi. Esi wòdze anyi la, wokpɔe be woɖu yewo dzi eya ta wosi. Eɖo ŋku edzi be ele tagbãtɔ la, míekpɔe be ŋusẽ, fiadziɖuɖu, ŋusẽ kple ŋusẽkpɔkpɔ ɖe ame bubuwo dzi. Esi David dze Goliath dzi hetso ta nɛ la, menye ame dzɔtsu Goliath koe dzi wòɖu o, ke eɖu Filistitɔwo ƒe aʋakɔ bliboa dzi. Wotsrɔ̃ Goliath ƒe ŋusẽ la. Woɖe eƒe ŋusẽ kple ŋusẽ katã kpakple eƒe Filisti ʋakɔa tɔ ɖa. Ŋusẽ meganɔ Filistitɔwo si azɔ hafi David ɖu woƒe ŋgɔnɔla dzi sesĩe o. Mewɔ nukunu o be wosi le vɔvɔ̃ ta. Ŋutinya sia ɖe ale si Kristo ɖu Satana kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃ woƒe aʋakɔwo dzi sesĩe la fia. Amen. Ke mi le de gɔme bena
enya siwo katã mi le gblɔ ele nye bena Davida etsɔ eɖokui do gɔme na Mawu ebe susu katã nye bena yeakɔ Yehowa Mawu be ŋkɔ ŋuti. David do dzesi bena Mawu ŋuti wowɔ avado menye ye alo menye Israel dukɔa ŋuti wowɔ avado. Ta etsɔ eɖokui de te na Mawu eye wòwɔ ɖeka kple Mawu. Ta Mawu tsɔ ebe aʋakɔa ɖo ɖa eye Mawu ƒe aʋakɔe nye ame si ke va wɔ aʋa kple Goliath kple etɔwo. Ta abe Kristo tɔ nenea, ele veve ɖe bena aʋa ɖe kpekpe ke futɔ alo ame vɔ̃ɖia aho ɖe mía dzi la, míado ŋku kaba be míatsɔ mía ɖokui de Mawua te alo míanɔ Mawua be ŋgbedome. Atati Yehowa Mawu ŋutɔ ava aʋaŋgɔ na mí eye xɔse la nɔ mía si bena menye ŋutina be aʋa mí le dza wɔ, gbɔgbɔme ƒe aʋa mí le dza wɔ ta, míaxɔ xɔse la nɔ mía si, míatɔ te le xɔse me atsɔ aʋa na Mawu kple xɔse veve bena kaka ɖe dzi veve bena Mawu ya meyina aʋa tsina aʋa o, naneke mewu Mawu o, Mawua Mawu wònye. Ta nenye be xɔse wa le mía si abe David tɔ ene, nenye be míedo ŋku bena menye míawo ŋuti wowɔ aʋa do ke boŋ Mawu gbagbea ŋuti futɔa wɔ aʋa do la, Mawu ava aʋaŋgɔ eye manye ŋku míatsɔ kpɔnɔ eye wòalolo le ŋku me na mí alo vɔvɔ̃ la va xɔ mí do se o. Míatɔ te sesẽ ɖe eye vɔvɔ̃ adzo le mía me eye xɔse ayi ɖe dzi na mí bena yavamatia vava ye eye míanɔ gɔme nɛ abe ale yi ke David wɔ nene eye míakpɔ be aʋawo katã la míazɔ le dziɖuɖu me elabena Yesu Kristo ɖo aʋa dzi na mí. Ta megahiã mía be avuwɔwɔ sugbɔ ke míado dzesi nu ke Yesu wɔ na mí eye míakpɔ míaƒe doƒe be míanɔ Yesu Kristo te, míanɔ Mawua te eye míatati Mawu ƒe aʋakɔ ne va wɔ ebe dɔ na mí. Míakpɔ be míaƒe dziɖuɖua ade blibo ga sia ga me. Amen. Amen. Ya ye dzi. Yesu Kristo, mía ɖela kple alẽkplɔla, amesiamina, yi ke míakpɔ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 3 kpokpo ame 15 gblɔe ɖi be gbe ɖeka la, nyɔnu la ƒe dzidzimeviwo atsrɔ̃ da la ƒe ta. Le ɣeyiɣi si wòɖo ɖi me la, ame aɖe si lolo wu David ge ɖe teƒea, eŋkɔe nye Yesu Kristo si gɔmee nye amesiamina si xɔa ame. Eyae nye míaƒe ɖela kple alẽkplɔla gãtɔ. Le Calvaria la, edze ŋgɔ blema da ma Satana le ɣeyiɣi ɖe sia ɖe ƒe aʋawɔwɔ me. Atitsoga la ƒe abi 5 abe ale si David ƒe kpe 5 siwo wòfli nyuie ene. Na woɖu Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo katã dzi. Atitsoga la ƒe abi 5wo abe ale si David ƒe kpe 5 siwo wòklɔ ene. Yena woɖu Abosam kple eƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo katã dzi. Yesu tsrɔ̃ Satana ƒe ŋusẽ kple dziɖuɖu esime wòku le atitsoga ŋu, ɖiɖi yi dzomavɔ me, ɖu dzomavɔ ƒe ŋusẽwo dzi eye wòfɔ tso ame kukuwo dome eye wòɖu ku gɔ̃ hã dzi. Eya ta ŋusẽ alo ŋusẽ aɖeke megale gbɔgbɔ vɔ̃wo si ɖe xɔsetɔ siwo le Yesu Kristo ƒe ŋusẽ te la dzi o. Ne wogblɔ eƒe ŋkɔ kple ŋusẽ la, gbɔgbɔ vɔ̃wo ʋuʋuna eye ele be woadze klo abɔbɔ wo ɖokui ɖe eƒe ŋusẽ te.
Gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo ƒe nuwɔna sia le Yesu ŋkume dze le eƒe subɔsubɔ doa wɔwɔ le anyigba dzi me. Míasrɔ̃ nu tso esia ŋu ayi ŋgɔe. Enye nyateƒe si dze be míalé ŋku ɖe eŋu elabena míate ŋu ade dzesi ŋusẽ si na ablɔɖe Kristo vɔ̃lawo la le eme. Gbɔgbɔ vɔ̃wo vɔ̃a Yesu. Ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo megblɔ gbeɖe be Yesu dze ŋgɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽ aɖe si nɔ ʋuʋum eye vɔvɔ̃ yɔe fũu o. Le nyateƒe me la, nu si to vovo na amea nye nyateƒe. Gbɔgbɔ vɔ̃woe do ɣli le vɔvɔ̃ ta be ŋutsu aɖe nɔ woƒe ƒuƒoƒe si gbɔgbɔ vɔ̃ makɔmakɔ le eye wòdo ɣli be nu kae le mía kpli mi dome? Yesu Nazaretitɔ, eva be yeatsrɔ̃ mí. Menya ame si nenye, Mawu ƒe kɔkɔetɔ la, yi ke míakpɔ le Marko ƒe agbalẽ 1:23 tsɔ 24 me. Esi Yesu ɖo afɔ ƒuta la, ŋutsu aɖe tso dua me si gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo xɔ la va do goe. Esi wòkpɔ Yesu la, edo ɣli, edze klo ɖe eƒe afɔ nu eye wògblɔ kple gbe sesẽ bena nu kae le mía kpli wò dome? Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe vi, meɖe kuku na wò, mègawɔ fum o. Yesu biae be, ŋkɔ kae nye wò? Asrafoha eɖo eŋu, exɔe se be Mawu ɖekae li, ewɔe nyuie. Gbɔgbɔ vɔ̃wo gɔ̃ hã xɔe se eye woʋuʋuna, eyi ke míakpɔ le Yakobo ƒe agbalẽ 2:11. Edzoa dzi na ame be míade dzesi be hele agbe me nya si wozɔna na ʋuʋu nye friso. Efia be nàʋuʋu alo aʋuʋu wò le ŋɔdzi alo ŋɔdzidodo na me ta. Enye vɔvɔ̃ si ƒomevi nana be nana wotaɖa tsitre ɖe nuwuwu. Menye Yesue nye ame si dziŋɔ le eƒe anyinɔnɔ ta. Gbɔgbɔ vɔ̃ woe yɔ fũu kple vɔvɔ̃ le Aƒetɔ la ƒe anyinɔnɔ kple ŋusẽ ta. Ŋusẽ katã le Yesu si. Le Yesu ƒe tsitretsitsi megbe la, etsɔ nya siawo ɖe gbeƒã nyateƒe nya sia. Wotsɔ ŋusẽ katã nam le dziƒo kple anyigba dzi, eya ta miyi ɖe wɔ dukɔwo katã
woanye nusrɔ̃lawo eye kpɔɖa mele mia gbɔ ɖa va se ɖe xexea ƒe nuwuwu yi ke miakpɔ le Mateo ƒe agbalẽ eta 28 kpokpo ame 8 tsɔ yi ɖe 20. Nya ŋusẽ si le kpokpoe si le etame la fia ŋusẽ si le ame si be wòaɖu dzi axɔ ŋusẽ eye wòaɖu dzi. Ne ŋusẽ katã kple ŋusẽ katã nɔ Yesu si la, esia fia be ɖeke menɔ Abosam si kura o. To eƒe ku le atitsoga ŋu me la, Yesu ɖe Abosam le fiazikpui dzi eye woxɔ eƒe ku ƒe ŋusẽ le esi. Yesu gaɖe gbeƒã nyateƒenya sia na apostolo Yohanes le eƒe dziƒo ŋutega me be, megavɔ̃ o, nyee nye gbãtɔ kple mlɔetɔ, agbagbe la, meku eye kpɔɖa mele agbe tegbee. Melé ku kple Hades ƒe safiwo ŋusẽ ɖe asi yi ke miakpɔ le nyaɖefia ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 17 kpokpoe taflatse nyaɖefia ƒe agbalẽ eta gbã kpokpoe ame 17 tsɔ yi ɖe kpokpoe ame 8. Yesu na ŋusẽ xɔsetɔwo. Menye ɖeko ŋusẽ kple ŋusẽ katã nɔ Yesu si o, ke etsɔ ŋusẽ sia na eƒe nusrɔ̃lawo le ɣeyiɣi ɖe sia ɖe me. Ame 72 trɔ gbɔ kple dzidzɔ gblɔ bena, Aƒetɔ, gbɔgbɔ vɔ̃ gɔ̃ hã bɔbɔ wo ɖokui na mí le wo ŋkɔ me. Yesu gblɔ na wo be, mekpɔ Satana wòge tso dziƒo abe dzikedzo ene. Kpɔɖa, mena ŋusẽ mi be miaɖo afɔ dãwo kple dziɖegbewo, gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo kple futɔwo ƒe ŋusẽ katã dzi, eye naneke magblẽ nu le mia ŋu o. Yi ke le Luka ƒe agbalẽ tame wo kpokpoe ame 17 tsɔ yi 20 me. Eye dzesi siawo akpe ɖe ame siwo xɔe se ŋu le nye ŋkɔ me la, woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖa. Le Marko ƒe agbalẽ tame 19 kpokpoe ame 8 me. Le kpokpoe siwo do ŋkɔ ƒe nyanu la, edze ƒãa be susu aɖeke meli si ta míavɔ̃ gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ŋusẽwo o. Woxɔ woƒe ŋusẽ kple ŋusẽ le wo si. Woawoe nye ame siwo ʋuʋuna le mía ŋkume ne míetsi tre sesĩe le Calvary ƒe aʋadziɖuɖu me. Míebɔbɔ mía ɖokui ɖe Kristo ƒe aʋadziɖuɖu te. Azɔ mina míadzro ale si míawɔ Mawu ƒe nya me. Nyateƒe sia woawɔ dɔe la me. Wokpɔa gɔmeɖo sewo ƒe kpeɖo Mawu ƒe agbenɔnɔ ƒe ŋusẽ. Aƒetɔ woƒe Mawu li kpli wo. Eyae nye woƒe fia, woƒe dzidzɔtsoƒe. Mawu kplɔ wo tso Egipte. Ele abe nyitsu ƒe ŋusẽ ene na wo. Afakaka aɖeke mele Yakob ŋu o.
eye afakaka aɖeke mele Israel ŋu o. Le ɣeyiɣi si woɖo ɖi dzi la, woagblɔ nu si Mawu wɔ la na Yakob kple Israel. Ame sia nye dukɔ si fɔna abe dzata nyɔnu ene, si ʋa eɖokui abe dzata ene, memlɔ anyi o, va se ɖe esime woɖu eƒe lãwo, yi ke míakpɔ le Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia kpokpoe blaeve-vɔ-etɔ̃. Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia eta blaeve-vɔ-etɔ̃ kpokpoe blaeve-vɔ-ɖekɛ tsɔ yi blaeve-vɔ-ene. Le kpokpoe siwo le etame la, akpa si míexɔna abe Kristo dzixɔsetɔwo ene ƒe nɔnɔmetata le mía si. Mawu ƒe nyanu taflatse, Mawu ƒe anyinɔnɔ le mía gbɔ eye eƒe ametakpɔkpɔ le mía dzi. Míeɖua míaƒe futɔwo dzi. Amen. Aƒe kaka ne míakpɔ bena le nubabla xoxoa mea, Mawu ɖu dzi, eɖu dzi na David to ekpe amatɔ̃ dzi. Edadam nɛ be ekpe amatɔ̃ ebe la sɔ Goliath ƒu anyi. Eye ne míkpɔ nubabla yeyea mea, Yesu Kristoa le Kalvari to la dzi le atitsoga la dzi la, abi amatɔ̃, esia nya be esia fiɔ bena Davida enye vɔvɔli na Yesu Kristo ke va de ɖokui fia abe aƒetɔ dzi aƒetɔ nene. Enya la le gblɔna be ŋusẽ katã tɔ ye wònye ŋusẽ katã le si ɖeke megakpɔtɔ tsi Satana si o. Ta nene be ŋusẽ wòtsɔ na mí. Eye míkpɔ ale yi ke apostolowo wɔ dɔ eye mía ame siwo katã xɔ edzi egbe la, mí xɔ edzi se egbea, míate agawɔe awu. Ta míado ŋku be Yesu Kristo ewu nu sia nu na mí eye míazɔ le dziɖuɖu me sɔ dziɖuɖu me. Mía fofo, mía nɔvi kɔsikoe akpe kaka gawɔ dɔ gãgãwo egbe. Eye mí da akpe na Emmanuel tsã kuɖo Abbas ku technicien kple ame siwo katã bɔ ɖi mía ŋu. Mí ƒo nu ƒo kuɖo ale yi ke Yesu Kristo ɖu dzi na mí. Eɖu Satana kple eƒe gbɔgbɔvɔwo dzi. Eye míado dzesi bena dziɖulawo míenye, mí le zɔ le dziɖu me sɔ dziɖu me. Ta mí de akpe na wo. Papa Mawu nusrɔ̃ katã tɔ mí de akpe na wo. Egade ɖokuiwo fia mí le akpa ɖe dzi egbe. Gaƒo nu na mí la, papa na be nya sia ne nɔ dzime na mí eye ne nɔ susu me na mí. Vale yi ke Satana duna wɔe le susu dzi na mí la, o mí megane nene be mɔ ke o. Elabena ne mekpɔ mɔ ge ɖe susu me la, magblẽ susu me na mí o. Gbɔgbɔ kɔkɔe tɔkpɔ ƒo xlã mí, xɔ míaƒe susuwo do se eye nàyi dzi afia nu mí bena míaɖi wò. Papa akpe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Enyo eyi blalagbe, yi blalagbe kpa míawoe nu eye na ame ɖe le dzi ɖa akpɔ nusɔsrɔ̃ sia alo eƒe nutata la ne yi ɖo YouTube dzi, YouTube nya dzi akpeƒo Emmanuel Awudza kɔa ela ke ɖe nusɔsrɔ̃ sia ŋuti le ablotsigbe me kple ƒegbe me kple nusɔsrɔ̃ bubuwo tsã wole. Mawu ne ve mianu eye Mawu ne do mi ŋusẽ enyo akpe eva yi blalagbe lo.